Mawlai'S recently came alive with energy and excitement as the Meghalaya Arm Wrestling Association (MAWA), in partnership with the Bouncers Association of Meghalaya and with the support of the Darbar Shnong, hosted a thrilling street arm fight event. The open competition aimed to promote fitness and uncover hidden talent in the sport of arm wrestling. The event was led by MAWA President June Star Kharbuli and saw the active involvement of local leaders, including Darbar Shnong Secretary Ezekiel Mon, Headman Moonstar Rumnong, and youth leader Samuel Biam, among others. Community members expressed their appreciation for bringing the event to their locality, describing it as a great platform for both young people and adults to display their strength and skills. Speaking at the event, President of the MAWA June Star Kharbuli said the objective was to promote arm wrestling and identify promising athletes who could go on to represent the district, the state, and even the country. The competition drew a spirited group of participants, both men and women, who tested their strength in front of a lively crowd of enthusiastic spectators. Adding to the excitement, MAWA and the Darbar Shnong took the opportunity to honor 3 individuals who have brought pride to the community. Among them was Pindapbor Dakhar, who won the overall men's Bermuda title and finished runner-up in the junior bodybuilding at the SARC Championship. Also recognized was Election Roy Malim Umlong, who secured a silver medal at the 2025 Asian Arm Wrestling Championship. The third awardee, Yamon Langkharjana, is a rising star in the dance world, known for her performances in Hip Hop India Season 2 and for being a 4-time qualifier in the RDYS IBS Season 4. Bahawan cuman Mbak Jun ia kawan pion hari ini senang jengi ia kawan pulang ini street arm fight kabalong dekasi ni orang kecing akun keti balkalong kecing ilek kai kaba ni skutulan namar ba wat ibadon ka jinglong ka kerpang ha kamet ke joki iyo ne shim ni minta balkalong kecing ai mensiru jadi kusnong ya ba kum ini jinglek kai kin mana po snong jengi balong ka kaburu ya ki kun sama jo snong jengi galaki yo e kala kum kini banwale simenta bani i rasa po joki Tengah mengumuli por ni ai beli kerpang lu ia ka mawa kaba dan jok mengumuli por habang i haki pasta ni i haki bana ka ibu ru ia kajing pedir kajing kersal ki jogi jok Darbar Shnong ia ka mawa halo kan kajing pelong ia ka cilek kai ho ibun ki cilek kai po Shnong bawan mono ni juplian Subura meki nama kerma kerpang yang senang jadi yang bakibu yang ni ka kentian supporter by Darbar Shnong mulai kuar yang bahawa ni support na haba baru event jadi sport apa senang jadi ni saya kita nak ikut senang bagi dia bro ba lebak di sport yang pelai yang di nong senang jadi kapal ikut sama nak di sini jangan dengan jok kemudian mentah let's Stop. Ready, go! Ready, go!
Bắt chấp luôn. Let's go. Let's go. Go. Ready, 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 go. Go. Jeng kemawa kajing dam jeng pi haga nak bata ban ai platform ki samla jeng senang Mawlai jengi nang ta yang samla jeng kajai beri jengi kalong sya ke burom nak bata ban ketiu yaki kin like sibun nak ki jeng jeng kendu letih jeng ya jeki kamtam kalau jeng ai mesim pat ki samla ki bangop jeng skim ngai skam ba lemba kan program kan ketik lu kom perkat pertanyaan ki kun samla ki jengi bagi ni snok pi sya ke kenhun bagi ni simentah ki kami lekai bagi long keduksan nak bata ki weipan ki para samla nak bata ban ketiu ya ke emla kasalang kunjur ketiu ya ke simet ke jengki nak bata ki kam paham dan ketiu nak kumbai nak ngin petrong ya ke jengkran ublay nang kerku ya ke mawa ublay nang kerku ya ke terbasang nang kuar ki bala ai ke jeng trelang ki bala kloy banyak lang dekat nak ni dan rabas nang sekretris nang ki dekat ke isi ke jengki hi barok away kunjur ki pait nang song je ke nang kuar banyak ki pait nang song je ke mulai hi barok away ki bala dekat ang ni ke kuar ban saki ti ngakwa ban batay ru ye ki youth ba mo ba kimde ban give up daki le ya ka ega at mo ka ega baki thrang maki baki don kasam ngakwa ban ai min kie me ki ru ba kinang tre shitom kinang le bhaya ka ega ba kasap ka baki don mo tang ka tahi ba kumju lu ngakwa ong ye ki kmi ki pa mo ki parents jong ki bakin ai min siem ning kong shwa na yen hi na marangalu nga di na do na yen hi ki ai min siem yang ata kadang sa position ni siya ka level ka bahe mo ti tang ka tahi wa ban ong fleshibun baro Nang kuar ki Meghalaya dan bentalang bani ngai ku play pi wei penju presiden sendiri Meghalaya lah ni negara tensang ke jingile kai hang ni bagi ada pan pitup award ngai ku play di iro tu presiden sini wei jengka mawa para wei be dan bentalang ni ngai ku play wei dia ngai ngu u play wei ba sapoi hang ni ka thong kabangan apa ka Asian Cup ngayo ya kadang ke bahar tong long ke jingile kalau long sya ke tau sya sya te damni hi de ka jing ai por utrai kerat nombu nang thau sya nganom la sya bada ka por di ngasung tu wa sya bangan lek ile ka sya ka sya hadu ka practice hadu ki hu ban penbiang kam de besok te bro ka di ka jing lam nanti play ngasubu ke tang na ka jing duai ha bangan lek chete trai ngakwa he ngakwa banyo medal tega jingkwa yung gal kadi kajing jumblay kamde pangala hi daga por di ngasucu ka por bi tikteng ngilak ban pang ngilak ban sidom baka de ka baro kadi kajing kerku ku jumblay kamde ka pangala hi daga por di kadi ka play wa ngasolong kumni ku mangalong ya kulishbon baro Kabunitong kajing pulong yang kini ke program kalong beka mitwa ban reach out sa kita ki hidden talent jong ki nong ila kay amsting
oh di la don di state player re naman ta kini ki reksaan tabahya balik sing kirmen menginsya include ya kanika amsing apo ka national game lada namar bakade dan olympic game lada dei ba insya include lumba kanika titik dengan ina tu kanika khidmat pemerintah ila susu beliau ki pun samla di badan sab dan pang kom akape bagai dia kai amsing pada nisku abang iya lamba kini ki grasu ngin lapo lada ki dan sab kenduna hangnu tingila sim ya kata kajing yakut pala radai sisa kita samla ke berbet ngin pak participant training center kaba ya jani ke yin sa ki radai basa mulai ngin pak ke training center kaba mulai radai kaba siapo ribhai tidak siapo ribhai radai showet station patum ta ter but kajing pun pek jungi ya kani kalau ada nadu kali klimat pemerintah bat ngingit scam da kacing IT bukti sebelah try kendrat pa hakipor banangwan ngin la susu banondra de kini ki international coach hak bangin num pelek rang ke sikit pa ia jungi ka Meghalaya pan penjanai susu pamtang de kini ki national coach dari ki international coach tambah ka level jungi ka long selor bat panggil nyuk sha ya uta u medal pada gold dari silver dan bronze kaban lompat ke 6 bat ke buram kaba pensultanat ya dari BA ini dari dia. Jadi fest kami sedikit dengan pada kini di sama namarba misku buram ya ka dobas nong kuat ya ka bakal ai jakai ini yang ni nimdan dan supliang kasujaran kat amar kemutif jungi ke dia berkumut itu kasujaran kat ba kini di samla langut indiak ni kinang wanra na wanra buram lengba ki disiplin ki bagi liakai di election boy berena pok ka amping lain ila job ya ka agent level isong isa ang ni pok mulai nanta i kong yamon lang wala imsim job ya katu ka densan syat papau pok di India ndai lapoi hadu ka level ka ba sya khmat du kata ka semi final batum ju du ila dei tai nong syat di balong famous ha katu ka densan batum ju di pendap bor ba job ya kata ka bermuda kepada ya ka fizik la wanra nam la job berlapoi kata ka ba iyo ya kata ka perukat di kani kajingku ni kalau ban tik ikun samla ba kin petibit ya lagi kepada betul ka sap ka hong bagi yadon bagi nya petibit nya tresitom kanong nang ba kanong kalat tenpi bakin la ban ba makiru kiwi sama bakin la ban manra na miki bakin la nya kajing sniu mo pi kajing sniu ka kendrai ba manta kendrai la dapi la ban engage ya lagi hakini ki activities sporting activities ngek sem kan nyalam bek ya sekali 3 bapak